And look, uphosa second trend a ya vulavula hi like swilo swo landzelelana hinkwaswo swi ri ku trending swi vulavula hi ku khendla esani ma vona leswiya swa vukhendla ne like ko va problem swi ve swi kotlana ma students leswiya swa vukhendla ano huwa se mi kuma ku problem hi mhaka ya ku ku na leswi ni nga tshama ni swi posta se swi endla ingaku na swimila a ni na tlo hambi ku ri vukhendla ku ni ta ku ni ya khendla kwihi ni swi sungula kwihi ka mani mase leswi nga endla ku swi fikelela laha ka in fact a swi vangi joke ka vanhu se mina ni tsakisiwa hi ku yini vanhu vo talo swa va khumba ne ivi ni nyanya ni nyanya ku phikelela swo khendla ka social media oze a ni xivindzile sweswo yini ni ku na vanhu van'wana like na swi twisa va nga to se majojo penga hi mo nyika ta example hi vanhu vo fana na vo G1 a ku ri vanhu lava va ku loko va swi vona ne loko va ni kuma message kumbe call ya vo ku nga ri vo ntsena mara munhu un'wana na un'wana lava ni swi tivaka ku vanhu lava okay i vanhu va njhani ehenhla ka vutomi bya mina a ni nga khomi kumbe ku hlamula tikholo ta vona a ni nga ri na lexi a ni ta xi vula xo twala a ni nga ta swi vula ku no va ku beni ka joke ma sisters a wu nga hleketi ku loko swilo leswi swi endla because now we're coming with a huge negative influence swi ta onhela na G1 and because brand ya we Majojo na G1 they go together generally and in the sense uninteresting aw loko zo tshika ti calls a wu nga hleketi ku loko G1 yi ku fonela ayo tsena ni vula ku na vanhu vo talo ni yo kombeta hi yona mara ni vula ku na vanhu vo talo lava loko a vo ni vutisa ni swi twa ku ni nge va byeli nchumu swo twala reason why ni stika ka yena i mhaka ku na yena he received a blowout yini blowout yi rhandza ku xilungu a heavy blow ya xilungu xo twala heavy blow in leswi swa ku na ni a vulavula ni xichangana a swi hlamusela marito swi ta hi tikisela loko u karhi u trend a ku soriwa yena ku why u trend ku nga na swakudya yena a ri kona na ma swi ta ku ni kombe sorry ni kombe mi nge se heta ni a ni nga ta swi mention ivi swin'wana swo tani mi nga swi vulanga leswi ni nga swi vula like ku na vanhu ne lava a va ntivi na G1 vanhu vo tala ni mi ntiyiso a va yi tivi va vo G1 wa mafenya kumbe wa ka TV leswi ya masita ku mi swi vona yini loko munhu a va vona ni swi vona ngo hikuva ni tshama ngopfu na vona ne munhu a va languta so a hleka hi ndlela yin'wana ma sisters once u languta G1 ivi u hleka ne a wu va tivi u tiva Makhensa loko u karhi u trend so luma kame that time ivi a delete tinsimu ta wena yes swi khome njhani kahle ku va ni byelini va ti why va delete hi vulavule swilo swo tala like ni kombe ka ni nga swi humesi a vanhwini hi vulavule hi vulavule swilo swo tala like swilo swo tala swinene hi mayelana na swona swilo leswiya so please ni kombe ku tikhoma Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet basic sound system tihunyi na 5000 rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo
yo sukela ka 150 rand ntsena. Muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand. Loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena. U joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za. Rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za. Vakhandle Group, we are family.